what's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osei. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No candice said we are baby and a pabediti. Wow, Shanamna. Well, your my dear be an MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Namu Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary rule. Opposite the self-filling station. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre. Na obi andada o na memo bi nkasa me frama o. Wankasa fre, abati di. Osei Chrome Ejianepa 24/7 joint and I'm engineering Busha for nay ejuma nti nipa ni bre wetimi akohye ejuma bese ni afei na wopon wo mo jointi every bia obebia efi eye anajo kopi mahomache eni anopemu krampo no ba ha eduane bia obebia Osei Chrome Ejianepa 24/7 joint there be rest assured say obenya say ye fufu say ye banku say ye mo kwai wache die na ope Joseph Kra enumebia from 1 a.m. and now who say Kroma Yedina so bibia no betima fedwan wa soro kra fi nem kra no asom da yese wudidi na opeduane dia eye Osei Chrome 24/7 eduane papa de DB na me na ye fine wo mo jointi eduane bia bi every bia 24/7 de tuemu sa Sonko enkoma wa wohweme sabre ewo too much GH eso ebreno ewiedu se muniaba musonfo ekeskapa ensemo a ekoso ewo mayi emu eniwiase afanan enyina ne yebone bede ede eba ebebesomo na yetwe nsem ne nyina sere ene abasa se de ebe ya wo nso betimi de wadwentwa wo fa ensem no ho no etimi ababetu dwesan se se de munim no ba bia de da no se wanfa anto a efri etom na enne dey ewo ensem a ababeto yapno eso emu no yankasa ye papa eye Reverend Isaac Owusu Bempah ebusuafo oye General Overseer ede Emma Glorious Word Power Ministry International ni issue with one ye mama konfuba agrada na se evangelist ye mama part one more ensem a edi atentwe ewo memu nam so ema chesokoko pie mu ewo court na ne yetu nsem no de ahyeda ebra na ensem no ebobo ede ebenyina na chese eye wonum ene ne nkwada mienu eno na chese wo mo kwadru no ye de elbo wo mo se wo mo etimi disturb eye the peace of people ena ebiemu nso wo ma threaten se wo mo beku eye wo bi ede free atasefo asasi eso nanso se si amene wo kasai ede ai nipa enan bi ababa beka ho a chese numu no nipa enan no mu no ye movie producer eka ho blogger ka ho journalist ka ho ena ebiemu nso so ye na sofo no emienu enso so eye den eka eye ehum na ni nyina mu no busuafo mkokopie mu enada ewo court a chese wo motena eye ensem no so na wo mo eka na se de na enioma no prosecutor chief inspector Dennis ye tepete chiremu a chese evangelist Patricia Odro Krantin nensem ode bebeto eye abonten anase ode ebebedan eye court na wo mu eduedu mu na ehu be nya se
womo enyi eye ensem no na womo enye den emfa kwadu foforo embo eye papa no na eno na nam so ema womo yi ensem no ewie ye no aye grante womo bill enra no womo grante womo bill no ewie ye na chese sanso eso womo emu ebiemu a enkofo enan asese womo ababekam eye papa yi ehu no ye ni abema anase ye papa kwabna nyakon adodo nanim ne se eye matata oye pastor ewo ho na champion ye movie producer na brown oye blogger na ebiem so eye kwame amua a wono so eye journalist ewo peace fm ene enkrofo mienu a womo ewo ho dada na tese womo ne ye papa na womo face charges eye mensa ofori na ebiem enso so no bright beche womo eka wase se womo ababeye nipa ensom na se no empenifo ensa aso womo mu a ye di 11 new counts of criminal offenses abo womo na ebusiafo ensem no ye bedro emu asuko ewo ahanomu ete na enye eno nso enkwa enrada ye shatawale womo issue so sorry ede eba ye enam so ema IGP any ebiemu nso no entertainment committees no womo esi gina ye senka womo ehia na chese womo etimi di ye atu ye ewo ho ne no na am so ema enioma bi koso a chese ebinum hu ne se unfair treatment a womo treaty shatawale ebinum so hu ne se shata no mum no kamia kwakọ yeso no mum na ebu emaso to the extent say na chese ye papa Kofi Boachi mponya ya na nke ye de ne ebetu behind bars enya nkrofo a no womo ewo ho ena womo ma womo nkotodwen ekọ ma ye pa achowa ka ne dey ke ansem from ena ye bete ewo ensem anase ye mayi emu na abusiafo ensem we ena dodo na ena ye de aba be somo na ye ba ne sanso so e de anachese nyame nkoam ena metina ensem no eso mene mabedafo ye papa prophet Bernard ACM oda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ena ebiem nso yankasa ye papa Mr. Ben Bruce one more ene enkofo ene day mino one more etwetwen enkomode afa ensem a abeto yap no eso sanse be no eso a ebusuafo emia ena tiko we nso no enko agent na ene monka me ho se ne ene edi kan a wo hwe ye channel yi edi a subscribe efa ema yense wonye ya like videos no na share on all the social media platforms so follow yen our IG page and your Twitter page so @gh_ Facebook and so too much gh me a notification bell no so send ye be ya it me upload videos na ye call life say ya won so wait me notification our phone laptop and also our tablet so na wait me e de wadwen share any ebium so contribution efa and someone na say dey bedwendwen ho no wait me e de aba beto yensem no ase na enu nti abusuafo mo kam ho na ye ma ye bohwefo no akwaba mema makwaba you so ska bibia boko di odifo na me adom ye ho odin pa da Christmas taben Bruce bibia da no paso wano oba dia biye dia na je se bibia yi asedan ko a ye da erade ase na ye body era yensem no emu de ababeto abonte fa ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah eni sese nkrofo a ye de wo mababeka ne ho oponse na mensa wo fori a wo ye ne pastor eka ne ho na ebiemu nso so no bright beche not so no so ye member of the church ye kwabna nyakon alias matata oye pastor na champion movie producer na brown ono so blogger na Kwame amua ono so journalist say ye de wo nyinam ababefra ensem no emu as say wo mo kwa adu anase wo mo ensem no say akwa for 11 counts na ye de den abo wo na this time around charges ye de elbo wo mo anase ye release de ama wo mo anase wo mo offenses ni nyinam offensive conduct of breach of peace na ebiemo so threat of death as well as conspiracy to an abetment and no NHS kwadram ye de abo wo mo ni nyina efa anamontu am wo mo de etu ye na say nipa enan a wo ma beka ho no krampo no de ntia wo mo din atimi aba be piemo no nyina ye say on the 9th of September 2021 na champion ene na brown ene enkrofo bi ekokofa emamu a tese wo mu kura ensekan eni ebiem so offensive weapons ekokopiemo ewo ye mame Patricia Odro Cranton ni fie wo weja eho no ma tese wo yo magense nka wo mo
Woma kwa akodi ni bono woma kwa akoto no enam so ma womo e de woma ni kokopie mu e wo eye new aplaku ana je se ye ma mi wo susu se woni wono mu a enne na je se ahase e na wo be wo no su ni nyina mu no womo anko to eye no e wo ho no te no na nam so e ma se womo nso so e ho akwakoka eye adwamu e wo ensem no e ho na yenhwe eye issue no after the other yemfa ye papa Reverend Owusu Bempah endi eye ekan odifo ekwan asese wo mo de papa yi efa so nka ye nim se wotu anamo a ense emfata se wotimi efa eye tax anase hoodlums edi nachie edi nkokopie mu ewo konfuba efi anase obi a oye new convert edi abanyami emu waba eye nyamisum emu na chese wabo wontrene anamususu se waka bibi ede afa eye wo ho na enu ntino wone wo memu a matimi atubata akwakopie mu ewo ni fie to eye ayampie na sibra se ni ewo mu sa se de wo ye na anamontuo no entweye anase egunya medwuma no ho efi ediem nanso so matchena so de dika wakopie mu ewo eye court a chese mama ne eda remand the crampo no mu oyare ye kokoda hospital ni nyina chese na abanka ba egu eye nensa mo kire se ampa he's not above the law wakopie mu ewo court de dikan matu nsem no de ahyeda wakoto so eye de tosu mienu ni nyina nso so no mama ni bill amode ma no nyesika ketwa na still Mosa etwe eye ensem mama se nipa foforo krampo asanso ababeka eye ehun ebinu hu ni se eye abroso mo mansem no chesese no kame akwa yesa se omu ni nyina so obi enti na still ye twe na so akobin se ye aye bebre anamontu asese wo mo de papa no efam na dane da wodi eye quarter trentwie na ye gye no eye bill ne de keka eye ho no se na wusu hu no esi efa sika mamenchia motif for chichi ni benche we die ye papa Dampare se wo hwe ya prophet Benadesi amesrew baby e kwa kuduru de ye pa chew ohene mwana moka temper justice with the mercy we die mebu nkotodwe mesra ma me papa Bempah aw na unse ene no director bibi die won from amuni se o ya prophet na onko to geni pani pachawa na edie na aba okay sika found the title found wa body found dibia no position prophetic director evangelist apostle die nsu ehu nyina bi wo mu patwa tia se emra asemi ba no minim se empanimfo bi firi Kumase ne miamia watia se womo ye press conference nyina kasa meme de one thing I know ni say answer ye be bo clerical na say be odeni there are rules and regulations are a government director now empo will go beyond the bridge I was say we example edima wunua no prophet ayeba odifo be fun osofo be fun apostle be from but Bible say the only papa no one eye bone de ma no bone aketua no wuo onyankopon adoma chade eno ne da nkwa jikoti ase enti meka se e papa Owusu Bempah nti court wo mpo no ne nkoto de kwa anim no pachawa e de na aba samu sika meba baby anuma ne kon egu adimfo wo man mu anu ase and the body of Christ ma yangi je wo patwa tia se Bible say dimpa o ayesi ahunya patwa se dudu ani sabi so takrache 1000 la enti oye odinfo pani wati ba ya difu nyuma na ma MPP fo kwa do ma ho aba be join no am be baden a prophet of MPP a big party as this among for more mining one more amanone jikati ase enti o command a lot of respect oh sometimes between communities anya assembly kwanya mi o ba se de be ya be maintain peace and order say na police for kai asumdwe be ba any pari ye be ba ense nyame akoa bi se okun anamenken kan tworo ense nyame akoa bi se otwetwo e woni nua so
Bible say and say nyame akobi say oye pupo the rules and regulations of a man of God. And the moment you at the same and I say wona wodi ade nanim dia no ko ba dwam obonsamba obonsamba first asomafo etie ye dumiensa Acts chapter 30 verse 9 was obonsamba a emusuo ene atantan de nyina ye o ma Yesu tuanim. What you say? The moment you aba be nyame difo nyame akwa nyame bo ni de wo ye dan satan no be kwa kopim so bewu is in the scriptures. But what you say? You are an appointed vessel, a chosen vessel, an ordained minister of God. Okay. The rules and regulations are a government, you must obey to that laws. What you say? Micah chapter 2 verse number 8 to 9. Bible said na osofo bi agina rade nim se ne bofo a ode ne nsam konkon fa osoba Kristo ba wiase bo ne ni so amoye bi ya tinte shogu ne ni so dawta bibi wanti bi Roman soldier ya ne numa bo apetesi wa wido kayama abba ne ni so ya siba papa ya chimpre ya bon watiem na mo janam se yo oso ho ne nim sa empom ne mudu ya no so Satan shall rebuke papa no. We nyankopon ba je wona je ye. Odidi atem. Oto yampia. Ye de be di atem wi ase we mu. Matthew chapter 5 verse number 1 so people so asenka. Ose hwe na woni wi ase nkire anase wi ase kanea. Se enkire yira ne dia onipa betietia so. Ye de wonyam woni betietia fom. Patro tia se woni wi ase kanea ntino wo ye den. The other opposition, the kingdom of darkness, won't be opposed to the and you are in the right position, sir. You have to comport yourself. For the Christian nation, I say the Christian council as large. And also for Pon and Wabasem, you must show a good example for us. But EKVC1, and I say UTV, and I say Peace of Obetsman Omaka, what about the Trash Apachow? At your mind, God, and complete. O my Miss Ramo, I am Owusu Bempah. Now, when you have no comfort, God, I me withdraw me actions now. Me pachow, me bunko to general my name. Man, no me what you be in name. I bet you in first class. Ever was son who ministry cry, I crabber. So what you say? Oh, my own son, I didn't have. Don't feel too proud, too pompous, too arrogant of yourself. Na edian pa naba. Oh yeah, day. Oh yeah, prophets. Oh command a lot of power, dignity, respect, and decorum. And what? Oh a position, sir. What if you shall now of the man chimano? But what you say? Shall empty for the teacher are connected to you. Sika, enti me fan say at the police headquarters. And now bunko to the pachawa. Ya papa Dampare ni mpanimfo. The IGP oka no mrefini. Ya papa Kofi Bua. What ya sama say? Na shi ye hu nneoma mu. Ya papa Dampare na ni ye na mfrai. Onipa nu ni hu anipa hu ohun se wanu ho. Nti ya he say onu meba sade nti na nu no wo nyina so no mo nka say okay wanu ni. Ye wo reactions bi abeye. Say wo mu nkoto dwansa. Sika ye wo obi nu ni hu ade hwe. Patro tia se emra Yesu esuafo okwoche nkante a odi twa asrafo ba kwa so Peter rod ka che Peter fan nkante no to fom na de otwe nkante be won nkante no instant oje mu to ho na oye ko no nu kamura enti se o submit ho ema the power e wo ewiase what you say agwa ne se de me kwasia e penyinche enti se obra ho ase e pachawo comfort grada oni nipa oni aso oni ma enti e na ye kan so what you say o pacha we nipa nkwa benu ne ho and as a man of God you be tested in all angles. Ebi ya bufuo, ebi ya mape, ebi ya nsanom, ebi ya enkwasi agro, ebi ya bupo, ebi ya watim wakame. What you say? Eni ma tantan. E
Ka Bible nim se be so hare. Ba kini so say o ma de so chew e ma wo so e wo nso hem. James chapter 1. Me be se be kenkan. What you say? Entin enso na ba no. Bible say ensira no nipa oto ne boase wo nso hem. Na se onye free mu free to a ye be bɔ ne nkunuma botire. Okay. Enti wo nso nyina mu no nto boase ye kom ye din hwede nyame be ye na bra ho ase. Na aye den. Na se ni nyina wo ye. Sika me ba na aye den. Odi fo onye kom ye. Na bi o na aye obi ye din a me ba o se obi ye din a na oso nu ho a me ti ye me fa se director bibi me ne yira kwa da asem ka ne wa ba be che me prophet 2 pound on me yira dai ti unya me sem ka nyina de o mpai body wade ye nyina yi woni me yira ba be da. Okay. Sometimes any perform what you say enipa a ye ben ye ho no ye na be ye ho no Satan de odi ne honhom e na wura nipa e ma ne ye ho de ono no pe enti the moment am fancy ma fom director bibi na me ne yira da na ma ba ne nchai eja me srew me nim de ba am so wo reactions wo ne ye onipa no ne ho a ye obi be to say discernment sofo we die wa ma de na kame apeme me di achew enye bio o se ko enkokko ye boni we bio na ye so chen wo si anya de yi ene difo ni bi ni aso meka ne sa ebi mo ntifu ebi mo ye gangalia o mo ye swat kura chen sei swat ya se entin eye ensen na ho ene nhweso ede ma so enye bia na ba ko wo tamai ekotwi pinch ba ede wura station eye papa Dampare time wa unim ni da obey before the yes sir entino we are in the era almost see they are one we ye Ghana laws ye hu say emra wo man mu no one is above the law but so from wa uso obuo ni anidie e de ma laws na but so just empani foko be hu mobo no mo nso so etwitwajo entino eye ade bia e wo say adifo na kan esua okay but what you say any say asalo wo say nkomo a fa we bira enti no nyame nsu enfrewa wo say den koy aduma na wo say nkom okay enti you must show oblivion you must humble yourself respect yourself to the laws of Ghana ni eti ba boy sama mankas we di nyame mra so na wa sinanim odi for your person about to be Mr. Bempah. Yeah. Don't you think say yes said the woman treat papa na you too much as a ya broso? I'm sure it's for no be okay. Your friend is saying Emra. Okay. Emra so the edu an edu. Many odi for adwin say edu baby I say utimi patcha na e channel. Eh. Yeah, me ba ho. Or your statements be minim so no ye so be na ye or say prophecies will outlive you the IGP. Okay. That statement as such as say Abraham before Abraham then come show. Okay. Yeah. But not Abraham or Nyaminipa. Yeah. Inti nya woken enye hwe. Say me dem ran ye adwuma. Yeah. On kan share me say prophecies no ebe outlive me. Obi abe. Yeah. What I say? Inti odi for nu hu na all kana won ti ase na no bi no. Kasa fi wanum. Yeah. Ma wanum enye kasapa. Sir. Wafun. Na e shock me say you are your friends mama na everything. No why? Eno ni asem no. Because only bibi bafo me. Say starting bibi. Yeah. Yes, Bempah fa be wo so. Yes, utu baby. Videos ni nyina won hwe. Yeah, krama okan ya no so na nko no so ntu anamo anka we nyina. But ono so betimi a charge no under certain law. Yeah. Then me catch us onim say obu obi ani chira. So betimi am ya jeri. Yeah. O twam na bu na ni chira. Enti sa wo wuro me, o kan sama eni mutu me so a. Na me so sesi a me so me conform sa we na me de bowa. Yeah. Also mo be chiro. Yeah. Ti shock me say we kwa na yeso mu na yeso pa no. Say no ti na madobro na hu ni say kame akwa ye say o mo pese papa na no mo pese wo mu ndi na ni ntwe na so e na wo mo e. But the lawyer no betimi a raise case no. Say it takes two to tango. Okay. Into much way ya fa we so mra no no so meka na asem.
Okay. You asem no send yet no ye mi asem na ni o. Eh kobra afa kwa na ye date baby asem. Because is in microphone na bill na ye na ebi mu so meka ho but eno po de ye nhwemi na ne ye hu nipa we into na nhwemi o. Enti ni a prophet kan na say edu ba bia nipa ye nipa o. O ye prophet na ya sekre kwai. De bia me ka say onim nyame hia any special person. Now why your prophet o. Debi. What in America na say? Ohia obia ohia re. Enti uhu say because of the bia nyame de ama wunti wa hu mobo nti. Uye nipa si obia. Then na sha mani. Nyame be di hu ya. Because edu sa time we ya, o say to me e mani pa kan sem. Eye niama nya se eye. But nyese wo dwen say e say ohu say uye nipa. Uye nipa wo ya to me free wo. Nyame no de ne ho it's not friend ho I am no because ono no oye the source of the power but ye no ye source ni fi nyame enti why o source fi nyame no ontimi nya ho se nyame o debi uye ho nyame o ofa ho nchawo debi because ade ba ko pe no so ompe na se papa wonya ne ho se nyame jai na se bro ka bi was your friend say election bi ni ho a obi betimi awini ade so ka ese nyame kan na forget it nyame betimi ya kire me nyame na si nyame ti ye obetimi ya kire me ama bem nyame hio bi o debi he ekua nyame kan jamanti ase mete was onya particular person na wa na adwuma debi osesebe ujai mesoma me abosia kola abosia eyi maye na opa chese mi hia wo sa odo pama enti ade na ye what say ye special breed and nyame creating ye nko na nyame tibi kasa kire ya asofo ye soronko me no kwa ye soronko me mom dia me hu se me soronko and so say we are ye peculiar because no I say I was made in the image of God one kasa osofo was made in the image and me I'm in the image of monkey me ni na ye image of God me boy it is whom na nyame de ma me no and one of the ma sofo just say on one choose a path say when na me ye onim say me so me decide say me ya come to my Bempah ya nyame be mani it nyame on you special so one ye ye nti nyame nti fa so ye it say nyame afa ne so na enu nti like say ye anyhow obi awe nsabro your friend say Sadua nyame timi fa mu ka asam ono so ono mu anani bie na wo bi da ebi wo ho thank you enti me pa chao say nyame oyi bia o enu na ye nti ase no hu mobo no wa chuchu tia eya hobrase odo wo ba shum nipa ni nipa ni ba shum yesu oye nyame no oba ye o che ade ba o fansuo no ro esuafo na o say eye se wo serve na ya sofo ya bebebre wo ha omo serve serve wa ya ya shodu a so dem ye bobi kasire nyina ai ye tietie bi achi a de gina pop tu gina omo serve o men o serve de na bibia because wo men ma wo mu say ye chusu as a prophet ye chusu as a prophet as come about odine ye fruit one ma nya bo ana wo o so mo bro de odifo osofo bi apostle bi a servant to nyame nwankuo no appointment ni a obetete onu kontract mu a oba ko fasam na ni nso adware no thank you ama ni nwafi na wo do hu fodi acheche na o member no ko fodi acheche wan be dware nyonko enti wo na wo serve enye church members na serve you wo na wo serve wo but enye church members na ni mo dia even that time no person Peter catches o catches mamenya yes I won't come in na who say say na esa wo ye ahobrase enti osofo asabe uni ahobrase de wo mfi nyame yes the scriptures say ya papa wo make asa making can scriptures and making asa but ahobrase eye first rule do you know why say yesu na oni ahobrase a o se di o ma de ho so nkofro sa cross no onye da obi o commanding the army of angel at disposal adana kawe kokwa esa ade but you say o humble no want to even death asenu ya no so what did I mean can I say enti ya ne ko ade a o so humble so enti na ade ni ewu obegina ho
me wo ya wanya unyo bia Bible say we talk about the kwa na yetiawo nim kwa we are short life but when you for more kase and wo mu nkotodwe empa it shows respect yeah match maso mama hu say there bio enu no kwatwere wana wo ma wa buhuru edi won sam breu meba debi meba ena enu mu no manka ma debi meba police wo no mo no oye etuate a they have the warrant to arrest you of course with ammunition guns to face your human counterpart so wa cassette yaw and you stand in a position of a man of God ahombrasiem kasem anidiem obuom odrom enti wonim de and wobu ani agusu akwa the unseen words and that's the barbaric acts and the police have the way to arrest him but what I say enti no all the Bible dey nantia Bible say e ma de enkochi obufuo so thank you busa so for the Bible dey kai Bible na ne kai the ade chi na obufuo so dey mu so ebusumsu ni so what I say enkwasi afo kukum na obufuo tena ena mkoka bia so mami owo Germany be didi matam you so ba kase tia Owusu Bempah and I am a person but if what say I'm not a prophet of interview I am a prophet of preaching the undiluted word of God no kraka and yes about I interview obi won debi ya Kenya miadwin Kenya miasem those who know us and is ya can kura they should allow us to speak the truth he ma me from atem di odidi me enye pebdonko mendao se die maame mendao se Germany odidi patam poto odi fubao ono se so ko Israel oso for me wo ni twa sere wo maame pampam oso akọ Israel why akoye wati wo Israel the wailing war and the bufuo ne da bi me ba enye bufuo ose da me fra wo no bi boni bia ose all things avoid passed away inti wo se nyame afro na sabi o ka ta do sunu twetwe ka na enfi ni power mo na ka sasam no what the get sasam day of Pentecost na Holy Spirit na ba we for so the friend say no from there they were different people yes we dey Christian before fa Yesua o fa the tree ni mu say ye agrada yo so wa fa on fa ye ya na ye papa mu na wa fa akasa kwasasama obi cry bibia kama mene I'm telling you but yes of the first test oh what about fear what I say waba one brow oh papa say time na come sign na baby but we esan nyaminti me jema manaka me pacho but John na kasa no ye na say time me maka on sesa what to be sesa on sesa what to be sesa nyame na sesa nipa when I catch us nyame na sesa evangelist of police wo so ono no wa ma no kwan why man wa ma kwan oh ya mo 419 on sesa ya mo 419 on sesa okeka na nim kire nyame so pa na nim ye hwe ye papa Reverend Owusu Bempah ne nkwala ye nua be ma mo mensa ofori na bright betche emo say wo mo threaten ye mame agrada with brandishing of gun na ebiemo nsoso no bram aposifo no ekwa asori fie ho no ma na tese wo mo ekwa ye papa Reverend Owusu Bempah ekwan o mo de asofo ya police fo fa so enam so much tese wo mo say aposifo no ma bi brutalize ye wo mo ebie no eno no ema dodo na ekase ye enkwada no at least say papa no krampo na ye twe na so ne ye ya enkwada no krampo de e was senka wo mo aso twe no kramunya de nche papa no because papa ne de wono do de nanim pe ne ko ma me no ho no bi on ne ko kan say oh si fom bra say ni say but enkwada ne de wo mo esho ye ema wo ye wo man no anase obi ehunu so wo ko ma ye ready eager say ma me no wo mo ebedi eye no bonim wo hwe eye ne mana no muntu am after everything no must he disown them so wo no wo mo nya adwuma bi ma obi for me na wo free Mr. Bembuza ko 100% okay because Bible say bobi turo no emwa nketo no mo say bobi turo no enti me metena ma o wa ba be hua sofudi o me nchen no on ko fa ni ngwase emreme but what you say said the papa ne tie ne sa na ne batie said the na ne tie ne sa na ne batie okoto ho anoma enti the moment what breeding who say o ye man of God na o breeding a breeding of pastors wo mo ye chaos
pastors from here rebellious. Pastors are the whole dance. Yamrao, why did you truly mass house of one? Well, one more comfort, I won't say Papa Dampare baby sound. Why did they say truly mass house of one? Why did they get that guns? To be rebellious and boastful of their guns. Say yes, your baby, I may shoot with me. I'm not declaring cowboy minimum. Only your div one and nam. Only I make up one and nam. Now that means one case you don't know what you are. I didn't. You won't hear who yet. See what I say. Any question who's asking the home. One practical software or I told him that. One CS software to a number. One press be software to a number. Actually, a shooting bank. Hold it there. Hold it there. Hold it there. Lawyer for no more cow myself. What you say? A breeding of rascals in the ministry. And then you have man and one back pine. And a benching your space yet to be grum. What you say? And then show me your name. Dreadless criminals will be a bema yourself for, but by their fruit, their character. You shall know them. What you say? That's what them pass your vocal and American kind. And the after one copemsi and pass your vocal before tia. Your patch on when one so suni. What you say? Your professional woman in the patch out. Now also for the ones are acting by best. You have a Dampare, I will see him. Daddy, lawyers and judges. I will see him. Your patch out. Where the daddy one can temper justice with mercy. The mama mercy and show your papa no so. What you say? Yes, Samuara. Oh, yeah, Mr. Bamboo. Osei and Kwadana. Woman so say na won see ever. Papa no onsan no wo nya adwuma biom se bibia to echa anase ni kwan se wo no wo ebo eye adwuma ebiem because enam wo so dodo na won say ye se frema na twetwen eye neoma ede eba enti enam wo so senka wo so akobo ma mi ntrene ama ma mi no so amma se ne mo fa me wo so aka papa yi so ntuka pa hwi nkokopie mo e wo honom wadwe ntwe fa nsem no ho ne sen oh de bia your friend say me kasa akofo ti ase but enye say me ka sofo asemu keke o me am boss cry sofo yeah but de bia me say entete na ado ba mo bi no yeah sabe whether wo ho uni ho e say nipa na otimi exhibit yeah nia omo ye sometimes what come na wo drive ya nipa na ote wo chen wo do create me ya obi say nipa na ono drive no yeah enti want tete nipa ye na o de sa esu bi hye mu se mu de mu kwa bibia me megera machi a se bi na eba wo kropa no but omo mu hu se you action bia o be take you are responsible for it nipa ne ha de odwe hu mienu yeah me de boys ne de me enya mobo yeah they should face the full law yeah so that boys no need asofo on be yan yeah sabe openi ye bibia ebi what you can so dada yeah but we there yeah anu ode yeah enti all confuse no enti among boys no obi ani adwo be catch so daddy if you na ya kone de anka hu hia yeah and I say if you na ya kone enya hwe my go police station nwanwa na o ka so if you obi atimi nyo hwe enti enko is that what we want and I make come oh yeah yeah enti tie na wo de amomo no eno na omo exhibit se ya yeah and entity any bi ne say obi ya de a obi ntimi nyo hwe because me kwa ma Bempah ya ma president of the Republic of Ghana enti me wo tumi no so ye tell say law no under the law obi anyo obi ya yeah enti kwala ne de ye ntwom to the full way no ye form nko na and serve as deterrent to encofor omom didi encofor sometimes ukwa sophobia said on bury at so when I say humble yeah but the voice no tia ne rastas na hantai put me tell say massa onya ready a try ko fasia kasa bia so for timi e kam na ne nkwala timi ye good mami sure sometimes so you taking your baby to say loyalty obi timi e so way o gidi around you you think it's loyalty why be your other problem loyalty does not mean say
dimechi blindly jimiam me koya de akra na nya untimi entiam na so ka se oja we de ye kododo loyalty ni nkyere se wa hu sem de misa kwapo se jamo so se me de ba kwasem anu se me de hyemu a mewu okay anu bi na eha enkola no we need ese wonya nkofo a o ya de na nya untimi ka cho se we de enye Omon ya from loyal people. Na nyo bi odi wachi bang. We be also you mate. And no nye loyalty. But blacks, that is what we want. Yempe obi a obeka yanim. Now we know obi obeka wanim no benwa. Money be argumental. Because omo kon obi etimika na oh jai. That the radio the assembly but obi ayen oh praise the Lord. Someone say nyame. Yanko. Uzana na abada no crucify. Na ensem no said the ekokọ ede efase say nam so ama nipa binom nso so edin ababe piemo na brown eni ebiemo nso so yenua Bempah cheso no so ewo Peace FM cheso journalist no so ni din abepiem ensem no said the ekono na champion na brown wo nchemu a ebansem on the 9th of September no one more together with 45 men built with welding cutlasses and a BM so offensive weapon no kokopiemu ewo mame agrada ni fia na evangelist Patricia ifi ba yen hwe ade ye mame na nabron oyobi ana enkane no ye adwuma ema ye mame agrada na just won na ekọ ni TV show ni program bibia enti eden na ebemma obi a wo ben wo abra mami ye chi no dey kan for frauding issues yi crampo no na nabra o chema na se wo ko mami no ho e dey aduane kokoma no ne dey kan ti edin na ebesesa ebema obi a wo ben wo beti wo so atua se ono nso so kwakọ de ne ho kwakọ bo wo bi foforo na wo mo adu bone ana se wo mo ato wo so atua aye wo bibi bone edin na ebema wo bi etu sana mo sika bi de minim se odosa na ato adapa okay so what you say me say me do and now no na yi Yesu asuafo ba ko ka kire no owuo mu kura me wu ama Kristo hwe ngofo bi mo ntake wo da o say makoa akukọ mo prensa na wa yimi ama o Yesu anim sa no mo yi ebem pepepe ebia ni odosa na to adapa hwe Bible say hwe se eya eye edifa eye se enuan bo mutena se fa ko asundwem odom biakoyem yedo ye ho aye ni ye ho achini sika me o ye me welcome no aye adwuma unini in and out you know how I am enti asam to me a se na no me badafo achidifo etia they will clap for this ma me na nya hwia mampo a na sida mponi is it the whole support agrada me support no oni pa body ni bia owo ne mreye what you say ene ne da oyi na dikire na dofo okay but what you say etima mi agrada nye nti no obai wanye bibia ma no okay but what you say Owusu Bempah ye papa Owusu Bempah etima mi agrada nye osachira yi oba na so be go for the 100 million onipa onye no onipa oye basabasa no onipa okasa rough meba hold it there odi for the people say me hu baby hold it there sika hold it there you see am nkofo mu America say me nka brofo na oh but enye so what you say okay ya kika mo bentini ya kika madam pan enti no dia be na twi what you say obi abetima fun obi fun ko obi mfun nwa when ka me no Owusu Bempah anasa grada ye be kan ha security mame me ye sofo e na aba me nchen so asachira minim se onipa ye de nipa de befum nipa oba ye dia ba nyina ye nyai manenka ye ntina se asonyum ubetimi ni konfo agrada kwa ye press conference friend konfo on sisa me de minimum mi kuta bible on sisa ye busa awrade on sisa what you say ubetimi na tena se oh meba I know the Yehudi mafam but to maintain peace, law and order. So what you say? Enti ba yentina so asundum agrada. What you say? Una so asesa. E na me ye waja. Enti se na eja no batena. Eja fu mo ba of police. There be. What you say? Akola de boni se dia enti aso aba. Be me de dwane firi ji mi se mo. Enti you are in a position, you are in a ranking or you are in a crew bia. Ubetimi a change things around you. Now we are
wa sofo no mo ye boni ti mu ka boni wo mu ti mu ubekom nyina kwa na Owusu Bempah de we no mpeso obeye but those around him sometimes influence oh eja entra mama mi we kefu ani mu tuturi fom yem koye bibi tika ye kan wo se wo sofo nso di so asika abra winim de meba onsa sometimes and ye yodio e ma otiri ye kese ye so what ya say eja yem ko kire ne catch powers ye ko bi ne move wacha wo beti bi ye piepia papa na amana kwa akoye na enye in his will what as in his zeal so be sa de no but because of what as in cat boy nketua bia wo mo ma aduane na sachira ne denti and wo tu anamon koye sa okay odi for ye be sign about Mr. Bembruce se obi ene obi eye adwuma na se nipa ni free se nipa na akache na wo ba ye wo ana enkane wo ne won kan wakache e wo se wonje na ana I said me and Debbie, I'm a boss. I say loyalty today. Yeah. It's not loyalty tomorrow. Yeah. Debbie, I made them a say, Sabi, oh, be a, for son back which I made them get cantam. Yeah. Because Nipan the bear one, or who be a way. Boss men cantam because yes, you shall cantam. Or cantam, I could call one prince. I do What did I make her say? Ose sometime nipa ne benwa you feel say yeah nipa ni onipa nti